Good evening, sanibonani Dumelang Abusheni. Dibhadlile satobhadla sikhathi lesithe nina bekunene sibuyile futhi. Kimi ke sekwaba ngumkhuba just so to remind abalandzeli bethu ukuthi diyabhadla tikhona ukuthi bantu babe nelwati, diyabhadla tikhona kusita emangweni ukuthi ngulo nalo lanenkinga lafisa ukuthi mhlawumbe umhlaba ungamsita ngandlela thide. Tikhona ke diyabhadla iminyango ihlale ivulekile ngulo nalo ke lakanenzaba lacabanga ukuthi ingamsita lomunye umuntu ingamsita lomunye umndeni ahlale avulekile ke emasango etiyabhadla ningeta nina bakithi nithole ngisho ema-shows ethu senibonile ukuthi lapha ngaphasi laphana etinkundleni tokuchumana ikhona imibiko yokuthi nichumane kanye nathi. Namhla ngijabule kakhulu nina bekunene ngihamba nemnakethu lana uButhokozane ke lona Buthokozane Simon wakwaDlamini Nkosi Sibongo. Angathi kumbe emnakethu ngisibeka kahle lesibongo uyabona labanye abantu people are very sensitive ngetibongo tabo. So now kusekwaba ngumkhuba ukuthi ngike ngeva nje lenye indvodza ikhuta lomunye ithi eyilalela angisingakwaKhabango mina ngingikhabako. So akube ngumkhuba especially kithi bani labamnyama ukuthi indzaba yetibongo siyivisisise ukuthi kahle kahle sibongo siyini emntwini sendani emntwini. Just so kancane wena mnakethu singakangenanga kakhulu. Recap on our previous show besikhuluma indzaba ye-spirituality. Nginale ndodza lena ya escalator indzaba yagcine ingena tukwetindzaba mhlambe tebuthakathi nalo netithwalo. Angathi kumbe mhlambe tiyabhadla uyatilandzela to such an extent ukuthi bosoyibonile mnakethu. Ungivusele mnakethu. Yes. Ngiyabonga kakhulu. Yes. Leli thuba leli longinika lona. Yes. Kuba ingcenye yaleli hlelo leli ngicabanga lokuthi kungaba sifiso sanoma ngabe ngibani lapha eMatsulu. Yes. Angivuseleke kulabalandzeli baleli hlelo tiyabhadla. Yes. Nalabo lebalalelako. Impela vele siyalandzela tintfo talapha ekhaya. Yes. Ngoba sonke bahlali balapha eMatsulu. Kunjalo. Sitawube senta liphutsa nasingeke sikulalele lokho. Yes. Ngililandzeleke leli hlelo ngilalalele lapha nanibhadla kulama show lamanye lalandzele. Yes. Kunenge lesikufundzako. Okay. Lokunye singaba nenqumbi yemibuto ngenhlanhla ama chance ukuthi singakhomenta khona. Yes. But le chance lefana nale ukuthi ngikhone tikhulumela mina eBlandi. Yes. Hey ivela kancane. Kahle kahle. Yeah, so siyabonga kakhulu mnakethu. Nine bekunene ke lo lengihamba naye namuhla njengoba sengimthulile lona bhuti wami mina ngiyathi ukuthi wena ngathini ngayibeka ngithi wena ungumcondzisi or the managing director ye TS quality projects. Angathi kumbe ngiyibeka kabi. Kunjalo mnakethu. TX quality projects konje uma ungangikhumbuta kancane mnakethu ni busy ngani lapha? Angibonge Nkosi. TS Quality Projects inkampani lena lengayisungula nga-2015. Okay. Kulokuyisungula kwami bengisebenta ku state owned enterprise. Okay. So ke kulokusebenta kule nkampani leyo kunengane lengikufundzile. Okay. Ligqosi lenginalo kakhulu lenshisakalo ngetindzaba tebasebenti nalokunye. Okay. Kwase ke
kuba nalento nje le ukuthi ubonile ukuthi ngathi utawuguga solusebenza. Yes. Ngase ngithi angimane ngidrive likusasa lami ngisebenzise le nshisakalo lenginayo ngetindzaba tebasebenzi. Okay. Ngase ngiyisungula le nkampani. Okay. Ngiqale le nkampani vele ngisasebenza kancane kancane ngi-assista nje lama emerging businesses ngemapolicy ngiba assista nge-compliance Yes. etintweni temsebenti. Okay. So kancane kancane ngayibona lento ukuthi hey la ngathi ngingaphila. Okay. So ke bese ngiyashiya ke emsebentini ngiyodiqalela lento phasi ukuthi anginohlalela lokuba sicila. Okay. Sekuthi ngivuke njalo ekuseni ngiye emsebentini ngibuye ekhaya ngilolandza sikhaftini Eish. ngiphindze kanjalo lelilandzelako ilanga ngivukele khona. Yes. Ngayicala lento impela lo mdzala wetinsuku ube kahle ngoba ikhulakhulile kancane kancane. Yes. Yaze yafika la ngibona khona ukuthi awu isidingo sekutisola la asikho, uyakubona. Okay. So le company ifocus kakhulu tikwe ku sita labo somabhizinisi labasafufusa kakhulu. Okay. Tikwe tindzaba te compliance. Yes. Ma policies, ma procedure, human resources. Okay. Yeah, ne labor nje cishe yonkana. Cishe ngiloko le nkampani ibuke lokho. Okay. Yeah mnakethu. Mina ke ngiyathi ke mnakethu ukuthi wena ulilunga lemkhandlu webukhosi balakhaya lokungaphansi kwemphathi wethu lomkhulu kakhulu Babeti Khondele wakwaDlamini. Kunjalo. Angadi kumbe mhlawumbe ngiyibeka kahle nangithi ulilunga lalomkhandlu. Kunjalo mnakethu. Bengithi mane angikwende lokuthi sive sikwadi. Yes. Lokuthi kuyinhlanhla kakhulu kimi lokuthi ngisonzelane naye umntwana enkosi. Okay. Yeah. Kulokusonzelana kwami naye akuzange kwaba ngumsebenzi lomatima. Okay. Yeah. Nasilandza nje lomlando wonke nje walaba kaDlamini. Yes. Bonkosi. Yes. Simunye sonke. Okay. Yeah. Sitawugcine sifunga gogo munye. Sithandaza mkhulu munye. Ngoba vele sinayo lenkolo yokuthi simunye sonke. Okay. Singemalangeni. So umntwana enkosi nasingathi siyabuka thine eSouth Africa. Yes. Kulama khosi naleti inkosi letikhona nyalo. Nguye umuntu lomdzala kakhulu kulabaholi benzabuko. So ungatiqabangela nawe lokuthi nawusonzele kuye lomdzala akusengela. Yes. Utawunjinga nganani ngelwati. So ngiyaseva lapha kulomkhandlu njengoba ushilo wena wekunene. Yes. Ngalokukhulu futhi kutithoba nekudikhandla. Yes. Yeah, lengicabanga ukuthi kutawuba kuncane kakhulu lengitakusola. Yes. Ngembatho nalenhlonipho lengithola kulo mlomdzala njengoba ushilo ukuthi hayi kulobukhosi balapha ekhaya kuneliqhaza lengilidlalayo.
Lona ke bakithi lokhulumako ngibuthokozane Simon wakaNkosi Sibongo Ngidlamini ngumnakethu. Mnakethu ngithanda ukuthi ngemandla lenginikwa wona Diyabhadla ngikwamukele. Welcome to the show Diyabhadla mnakethu. Kuyinvokoto lehle ke ukuthi la kule show sibe nani bantfu labatawufundzisa umphakathi ngokubaluleka kwemasiko. Kungako nje namhla naloku sihloko sethu lesibekile ukuthi indvodza leseyiphumelele lengana mhlambe uma ngayibeka ngithi lengenandzaba nemasiko kuyi-affecta kanjani empumelelweni yayo leyo ndvodza. Sisahleli kulo lelo phuzo lelo ngi-recap from our previous show ukuthi indzaba ngoba ngathi iyayamana nendzaba ye-spirituality kakhudlwana. Ngesingawe mnakethu usasemangweni ubukile nawe ukuthi naba abantwana siyababona bayafunza abantwana bayaphumelela baya university labanye baba naleyo nhlanhla leyo ukuthi angasabuye ekhaya mhlawumbe sowuthole imisebenzi khona ngale bojozi ngale kuhambe abuye umuntu nase kabuya umuntu sewubuya nenkunzi mhlambe inkinga ukuthi kunetinto leti ngikahambi kahle mhlambe based on kubonga emasikweni kuhlonipha abatali nalokunye ngesingawe mnakethu bengifisa kwati ukuthi uma ubuka kulendzaba leyo mhlambe ye-spirituality nempumelelo yemuntu nakaphumelele angayibukanga kahle indzaba yakhe emasiko le impact leyibanga empumelelweni yakhe ingaba nganani. Ngibonge Dlamini. Yebo le topic yona ngiyayiva mnakethu. Yes. But ke indzaba yemasiko ngicabanga lokuthi ngisesemncane kakhulu ukuthi ngaze ngithi ngiyikhuluma ngiyayimaster. Okay. Yeah, nanoma nje sengihulile la nhloko. Yes. But ti nwele letimhloshana setikhonyana. Kahle. Yeah, ngoba lokunengane sengikufunzile ngakubona. Okay. Kuyilandza kahle. Indzaba yemasiko imqoka kakhulu. Okay. Kakhulu. Ngoba thina sibantu emlandweni wekuphila kwethu sibantu labamnyama. Yes. Bevele siphila ngemasiko. Okay. Yeah. Ayamene kakhulu vele emasiko nenkolo. Okay. Yeah. Lo spirituality lo mbalawo. Yaliciniso lelo. Yeah, kuyamene kakhulu. But sitawube senda liphutha lokuthi sikhetulu singalandza umnyombo ukuthi kahle kubaluleke ngani. Okay. Yeah. Kuthi tibanza kanye kakhulu nemasiko. Yes. Isiko ngekwami kuqonza kulobu linyane bami lenginabo nalengcondo yami lemfishane. Okay. Lisiko bodi lisuke inqubomgomo. Okay. Yaleso sive. Okay. Lingumhlahlandlela ukuthi manje nakunalento le kanje lapha ekhaya yendiwa njani. Okay. Ubekise nje ukuthi nakutalwa umntwana kwende kanjani. Babe emntwaneni wendani. Okay. Make irole yakhe yini. Yes. Inqubomgomo lento. Kahle. Nakukhona umsimeto lokufuna wendiwe lakhaya wendiwa njani. Yes. Yonke lento leyo uyakubona. Okay. Nakwendeka ukuthi kunemuntu lomdzala lekhaya logulako. Yes. Wendiwa njani. Nakufuna lokuthi mhlambe
lijala lapha ekhaya seliyaphuma kwentiwa njani. Yes. Uyabona? Iyinqubomgomo lento. Manje mina mnakethu Yeah. nginenkinga kahle kahle. Yeah. Nginenkinga usayibala indzaba yale nqubomgomo leqhutshwa lamakhaya ngale ngayibeka uma ngathi ngesilumbi ngithi kahle kahle it's a constitution. I-constitution lebekwako ukuthi kuyophilwa ngale ndlela le. So now labantu bana la sebaphila kuleti khathi lesikuto leti sebajwayela ukuthi uma ngabe mhlambe khona logula-ke ekhaya siyamthatha nje siyomshaceka lapha ekliniki nakadokotela. Uma ngabe mhlambe kwendekile umntwana waphumelela kwendiwa lowo mcimbi lo wephathi. Bantu sebagcile kakhulu emaphathini kulesikhathi lesiphila kuto. Kuthi kwendiwe elithili nje. Akuhlatshwa akwentwa lutho akunakwa lesintu lesakhuliswa ngaso kuthi siyathi ke thina ukuthi nakulotsholwa kuba naleso silwane mhlambe lesibulawako ekhaya kuchutshwe lo msimeto lo kusekela lo mshado lo wentiwako kulelo khaya. Ngoba sikhala ngokuthi sekalahleka iyalahleka le mihambo leyo ebantwini Kunjalo. so now kunetinkinga that we detect endleleni yempumelelo yalo mntwana na mhlambe ngithi lo mfana nalo sisi bayaphumelela. Uyabuya ekhaya nje mine sengibile mhlambe nemahlandla mhlambe ngawabeka ngithi lamathathu or lamane ngi-approach abantu etekimi umuntu athi hey lana uyathi ngihlangane nemuntu ngisebentela eCape Town ngihlangane nalomnyemake lana wangitshela ukuthi mine kuna andwami lo washona lengingamnaki ene lempumelelo lenginaye itawuya ngokuya ififiyele. Manje ngiyathi ukuthi soba sibanceda kanjani labantu labo? Dlamini mina bengithi amane sinabanabe kulomnyombo. Okay? Yeah, ngoba into lengiyibonile kulesikhashana lengisiphilile. Yes. Ungabasola labantwana labo. Okay? Lokunyathela ngemabatha bangenda itinto ngala indlela lena lesibuke ukuthi yendiwe ngayo. Yes. But ke labantwana laba boqabanga ukuthi lendzaba yemasiko batawufundziswa ngibani. Ngobe umlando wethu lapha eSouth Africa uclear ukuthi esintwini nasilandza likhaya bekufuna kube likhaya leliphelele babe abekhona ekhaya. Babe emasikweni uneliqhaza lelikhulu lekufuna lidlale. Ngobe nawubuka sive siba nenkosi. Okay? Inkosi lekuba ngiyo kahle kahle lelawula emasiko nemihambo. Okay? Ibese ke lenkosi ishiyela letinhloko talemiti labo babe. Okay? Kuthi lemihambo nalamasiko kufuna niwa practice emakhaya Igcineke. nulento igcineke. So nakungena emabhunu lapha eSouth Africa. Yes. Nalamangisi. Mangisi asenda thina sibantu labamnyama satibona simadimoni. Sabona nje vele konke kwethu sibantu labamnyama kukubi kakhulu. Uyakubona? Okay? To an extent wena Nkosi lokuthi basisite kakhulu ngekuthi sitizonde thina sibantu labamnyama. Wena nje na utawujula uthi ukhuluma ngemasiko, ukhuluma ngespirituality. Kunebantu namuhla lebatasithela ngabo fire basithandazele ukuthi thina
sifuna ukuqhuba usathane. Yeah, sisanzisa lamadimoni. Exactly. So kungako mina bengikhalela lokuthi silandzele umnyombo ukuthi kufika kwalabantu eSouth Africa kwasenda vele thine sabona ngathi lokwethu akukabaleki. Liphutha lelikhulu lelendeka kufika komuntu lomhlophe eSouth Africa. So ke basimuka konke. Lesitandi lapha ekhaya lapha bakunika i4-room standi se4-room. Awuna ndzawo yekulima. Awuna ndzawo yekufuya. Awuna ndzawo yesibaya. Letinto leto tonke tibalekile kithi sine bantu abamnyama. Kahle kahle. Yeah, tibalekile tonke letinto leto. So ke utamsola uthini wena lo mntwana? Lokhula lapha ekhaya akahlali nababe. Babe usebenza eJozi. Ubuya kanye ngaKhisimusi ekhaya. Lamasiko ucabanga ukuthi labantwana batawafunza phi? Uyayibona lento lefana. Yeah, kona kunjalo. Yeah. So bengithi mina asibe harsh kulabantu labasha but at the same time simane sikhone lokubaqolela lokuthi emakhaya lamanengi nyalo utawukhanza likhaya selide babe lelinye lide make utawufundziswa ngibani lo mntwana? Uyayibona? Ungibuta mina uthi sibasita kanjani labantu labo? Yes. Ngicabanga lokuthi tinhlelo letifana nalapha ku tiyabhadla titabasita labo mhlambe lebaba nayo lento ukuthi nasikhula ngoba nawe ungaka nje kunengi lokufunza ngendlela Kakhulu. kutabasita lokho ukuthi kube khona lokuncane lebakufunzako ukuthi hey kubaleke ngani ukuthi si preserve lamasiko. Yes. Mihambo nemikhuba yethu thina bantu labamnyama baleso sive leso ngoba asikwadi lokuthi ngeke sifanane sonke. Yes. Kunalesive lesemashangane lesingathanzi ukuthi thina sibabide ukuthi mashangane. Yes. Kunemaswati uyakubona kunebesuthu kunematswana sihlukahlukene. Yes. So le nkqubo lena lamasiko nalemihambo ngeke ivuke vele ifananile. Uyayibona lefana nayo. Kuva kahle mina. Bathi kumqoka kakhulu ngoba etintweni letinengi iyakhona lokukuveta lendzaba ukuthi wena na upractice lamasiko unhloboni yemuntu. Okay. Na ugqokile i-identity yakho iyakhona lokusho ukuthi awu lo ngathi liswati leli shangane. Yes. Uyayibona Yes. siyakhona lokubona. So kuyamana kakhulu ke nalomoya ngoba thina nje mina ndakhulumela thina eMaswati the spirit lo lokhuluma ngaso. Yes. Ngikholelwa kakhulu mina I'm a very spiritual person. Okay. Yeah. Futhi angifuni umuntu angibude ukuthi ngisonda kuliphi lisonto ngangikhuluma ukuthi ngi spiritual. Yes. But ngiyakholelwa kakhulu kuNkulunkulu. Yami impilo laba ngatiko laba hlala nami lenginatha nabo manje sigamlelane singu. Yes. Bayangathi ukuthi mina ngikholelwa kanani kuNkulunkulu. Yes. Lo kukholelwa kwami kuNkulunkulu kungende lokuthi wena mnakethu ngikhone lokubona ukuthi uNkulunkulu ngaphandle kwamasiko akekho. Kahle kahle. Ngisho nanalo leliBhayibheli lelifundwayo. Yes. Li-based ku-Jewish culture, the Old Testament. Okay. Likhuluma kakhulu ngelisiko. Yes. Manje wena bowungibani wena ufune ukukhohlwa emasiko nemihambo. Yes. Yakho umuntu lomnyama uLswati. Uyayibona lento. Kuva kahle. Kukhona lokhu controversial ukuthi nawuthi uyakunaka nangakukhona ngalesikholweni ukubuka nangala kithi thine abantu labamnyama. Yes.
kuyashayisana. And uyabona lokuthi lapha ngathi kuyadzinga lokuthi nami ngingaphenduka ngibe ngilomoya ngikhone lokuyi-understanda lento. Yes. Uyabona? So lisiko nalenkolo ye-spiritual Yes. kuyamene kakhulu. Okay. Kuyamene kakhulu. And lisiko lingifundisa kakhulu mina i-discipline. Ngoba lento yatransferwa from one generation to another. Okay. Ifike yaphela nyalo ke kulesikhathi sebelungu. Yes. Ngoba belungu bamuka thina abantu labamnyama through the notorious Land Act ya 1913. Okay. Nabacala kusimuka umhlaba. Yes. La besitawukhona kupractice konke kahle lokhu lekufuna sikwende thine njenge bantu labamnyama. Barende emakhosi aba useless. Kwathiwa nje nine hlalani la as passengers nibukele lokuthi live silrana njani. Makhosi angabi ingcenye yekurana le live leli lakubo. Bayengwe kuthiwe i-democracy ayihambisani nalento ebukhosi. Ya le democracy ngicabanga ukuthi lenzaba sitayibhakela lenye ilanga wena mnakethu lapho lomdzala umntwana enkosi atokhona lokuthi mhlambe participate akhona kuyikhuluma kahle ngoba mina vele ngimncane kakhulu ukuthi ngingayikhuluma. Okay. But indzaba ungena kwemlungu ngaphandle kwedemocracy kungena nje kwemlungu kunengi lesa lahlekelwa ngiko. Okay. Bathatha bobabe babuye emakhaya bobabe tinhloko leti bekufuna tilawule emakhaya. Injongo bekukubulala lisiko, kubulala imihambo. Ngoba ngaphandle kwalobabe lo inhloko lo mntwana uyokhula njani lapha angenaye babe. Uyayibona lento. Bona ke labe bangena khona basebenta labelungu. Umlungu lapha yena aphethe khona ukuthi usikhulu umfati wakhe usebenza naye la. Ngelunch uthatha umntwana wakhe uthatha imoto yemsebenzi ulanza umntwana esikoleni umletha ummixe ekhaya uyabuya uye emsebenzini. Lokuhlangana kwalabantu lokwatana lesiko labo lijula kundlula umuntu lesingathi thine ngumuntu nje lomnyama. Lento vele iyendeka lokungathi lokwabo kubaleke kakhulu kunathi. So thina sibantu labamnyama silimele kakhulu. Indzaba yebelungu ilibulele lisiko lethu thina bantu. Nathi ke ngalo kuhunguka kumbe yini anginokutshela. Yeah. Savele nje nathi saphenduka tilinyane salandzela lesiko labo labelungu. Sakhohlwa lokwethu. Sengiyasaba mina nalokuthi nje kungendeka nakuthiwa vele izulu likhona ukuthi sitawufa lapha senasesifile sesivukela kuNkulunkulu. Sitawugwetshelwa kona lokho ukuthi nine nje kubekiswe kakhulu ngalabo sisi wethu ngalama nails lawa nalama blonde hair ukuthi beningisolelani kanti nanginike tinwele letimnyama ngine senihamba niyodaya ufuna kufana nalabelungu. Yonke i-setup yethu thina sibantu bhuti ichelile ikhweshile vele emasikweni. Kahle kahle. Yeah. So bengithi singabi harsh kulelusha. Okay. But asilifundzise lelusha ukuthi nanoma uhulumende wethu angendi lutho. Yes. Lekhutsata ukuthi asibiyelene emasikweni. Yes. Asithandze amasiko ethu imvelaphi yethu nalokunye. Nguva kahle mnakethu. Kukhona lapha utawulimala khona. Ngoba nasikhula thina kunetindwa besitshelwa ukuthi leti tiyatila.
ungakwendi Yeah. kuyadila, ungakwenda kukhona into lembi letakuvelela. Yes. Uyakubona? Nangalesilungwini leligama lekudila likhona, le-abomination. Yes. Uyakubona? Yes. Kudila kukhona, Kukhona kudila. kudila kukhona. Ukhona ke lo mnye lengake ngamva athi kimi bekuyindlela just to discipline thine sisebantfana lento yokudila lena doesn't exist. Athi kimi yena uyaya ke yena emgcwabeni ayongcwaba ayosingatha likhaya lelisemandini adle kulelo khaya bese se abuyele ayolala nemkakhe akase abe netinkinga. Yeah. Uyakhumbula nangithi mina kuwe indzaba yalamasiko wona bhuti Yes. ibalulekile ngoba vele thina sathi lokuthi ene na ungayilandza nakhona kwaseBhayibhelini Yes. nakushoniwe Yes. uyakubona lendzaba siyibita ukuthi kuyalilwa. Yes. So wena nawutawuya lapha uyojabuliswa ngilokuthi udlile lapha kuleli khaya kude lokwenteka kuwe uyakubona. Yes. Bashonelwe labantu ngekwemthetho nalesibinzi nje sekuthi uqine uyodla lapha bekungakafanele sibe khona. Bekungakafanele mnakethu. Uyayibona le? Yes. Kadzeni bekuthiwa kunekugula nanihluleke kuhlonipha lelisiko lelo. But nalokuhlangahlangana wena mnakethu angikusho lokuhlangahlangana kwaletive ngoba ngishilo ukuthi lisiko lihlukahlukene. Yeah, libanje. Sinemachopi Yeah. akhona la eSouth Africa, Yes. sinemashangane nyalo sekugcwelela bosibali babo Zimbabwe Yeah. sinabo khona la. Yeah. Uyayibona le? Ethiopia, Yeah. Mandiya, Mandiya yonke lento ihlangene. So kukhona labo lebatalicekela phasi vele lelisiko kuthi lokhu la kithi aku-apply angithi vele lemaveni abo labasuka khona bona banankinga but thina lakhaya sathi lokuthi vele lokhu nalokhu kuyadila sithena sihleli sesikhula ngayifunza lento ngayibona ukuthi ushonelwe. Yes. Nabathi ungalali nemlomsikati umbe ningalalani lapha ekhaya Yes. ngoba nishonelwe. Nase ngikhulile nyalo ngiyayibona lento ukuthi kahle kahle lento lena bevele isuke isignifier lithando lwakho ngalomuntu losuka shonile ngoba uma lo muntu bomthanza ukhona njani nje vele wena ukuchubeka uyolala nalomunye umuntu kube nishonelwe lapha ekhaya. Uyayibona? So lokuzila ngikhona mina ukubona sengikhulile ukuthi labantu labadzala lebeta nalemihambo lena nalamasiko lawo Yes. bebasuke baboneni. Uyayibona? Sengiyadibuta nyalo ukuthi awu nabathi kuyadila Yes. phela kusuke kungumthetho lobekwe abantu labadzala. Kunjalo. Nabawubeka lo mthetho labantu labadzala wena ubese uyawuphula ukhumbule lokuthi umntalo wakho uNkulunkulu wakho lapha emhlabeni. Yonke into umntalo wakho latakutshela yona kufuna uyende. Now tawudefy umthetho webatali bakho akukahluki ukuthi udefy umthetho waNkulunkulu. Kufa kahle mnakethu noma ngabe mhlambe sekwentekile ngoba kulesikhathi lesiphila kiso lesi kuhunguke nabo labatali. Mnakethu nawe ngidakufaka khona lapho kulokuthi indzaba yebatali bakhona lo ngababita ukuthi wena bawungile but ngidakufaka kulabantu laba labenta emaphutsa Yes. ukuthi uvele ujaje ngale tento talabantwana. Okay. Ngobe bakhona abatali ukuthi ngibabe ngoba umtele lo muntu Yes. but ingcondo already vele Ayise. seyilimele. Uyayibona lento? Seyilimele already. Udamsola uthini lo muntu? Kunabomake nyalo lesi shinga nabo lapha bashiye abantwana emakhaya. Yeah. Uyayibona into efana naleyo. Na ungathi uyawulanza lo mlando walonina lo.
kwayena nje vele akakakhuliswa ngubaba wakhe, akakakhuliswa ngumakwakhe. Lento yonke vele imoshakele kwalemuva le. Uyayibona? Kuva kahle. So sine task lenkulu lesibukene nayo. Okay. Especially tinhlelo letifana naleti Yes. tiyabhadla. Kuva kahle. Tiyabhadla mine ungithusa ngoba nginenkolo lelethi wonke umuntu lotelwe emhlabeni Yes. nakasaphila kunenjongo Yakhe lo muntu. yakhe lo muntu lokufuna ifeze lapha emhlabeni. Kunjalo mnakethu. Wena ungenteka tiyabhadla unikwe lokuthi vele kufuna uyofinyelela kulamakhaya lapho kunganabatali lebatawukhumbuta labantu ngalamasiko abo ukuthi lisiko libaluleke kanani. Ungenteka wena ulindzele ukuthi ufuna kubona uNkulunkulu ahamba ngetinyawo. Akhuta lesive ukuthi hloniphani emasiko enu. Yes. Hloniphani imihambo yenu. Phumelelani. Naniphumelela ningakhohlwa ukuthi nibuyaphi. Yes. Uyakubona lo. Kuva kahle. Konke uNkulunkulu ngihlale ngibatshela bonke labantu nangithi mina ngispiritual. Yes. Mina ngikholelwa ukuthi uNkulunkulu nakadala umuntu wamphefumulela umuntu umphefumulo wakhe. Okay. uNkulunkulu wami ula kimi. Uphila lapha kimi. Uma mina ngenda lokuhle njengaloku wena lokwendako ukuthi uthi ufundisa sive lokuthatha nedi lo mthwalo lo ukuthi uthi asemane ngihambe ngiyofundisa sive. Yes. Ilibito lelimatima lento leyo. Wena ungamane uyigcoke lemabhemuta ubone ngathi into lencane. Yes. Indlula labantu labagqoka amasudu baye eParliament. Because lo mlayeto lo uyisa esiveni. Kukhona sive lesikuthathako lapho. Kungenteka babe babili labantu. Yes. Babe ngqosana. But lembijane leyo lotabu uyifundzisile. Bantu basitakele. Basitakele bantu. Kunenzaba loyithinsako mnakethu lana ngicabanga ukuthi ingenda umehluko kubalandzeli bethu. Indzaba kusenhlitweni yami ke kufundisa ngaletinto leti. Indzaba yemasiko imihambo nemikhiba bantfu banalo mkhuba ukuthi they don't differentiate between the three. Ukuthi emasiko nemihambo nemikhiba kuhluka ngani. Uma sikhuluma ngemasiko sisuke sisho ini. Uma sikhuluma ngemihambo yebantfu labamnyama sisuke sisho ini. Ngigcile kakhulu egameni lemihambo namnakethu. Imihambo singayenda sonke mhlawumbe lapha kunemaswati lapha kunemaZulu emashangane emaTswana wonke umuntu ujwayele ukuthi nabahlangana kithi labelibalalela imnyama siyabingelelana. Ngibekise ngesingawe uma ungathi mhlambe ufundzisa abalandzeli bethu the difference between the three emasiko imikhiba nemihambo. Hey, mnakethu lenzaba le ilikhunyana. Yeah. Ngobe nasicala lokukhuluma indzaba yethu. Yes. Sikhulume ngaleli siko. Yes. But lisiko lingaba khona yini ngaphandle kwemihambo. Okay. Uyayibona lento. Ngoba nangithi mina lelisiko inqubomgomo. Yes. Kuthi lokhu bakadlamini bakwenda njani. Okay. Kufa bakadlamini bakwenda kanje. Okay. Kushada kaDlamini bakwenda kanje. kaDlamini nakunelihambo lekufuna ngilihambe leli imqoka kakhulu. Ngiqala kuphi ngiyothandaza. Yes. Uyakubona. Ngifuna umsebenzi ngithandaza kuphi kaDlamini. Yes. Uyakubona.
ngibuyile umsebenzi sengiwutholile ngibonga kuphi kaDlamini. Okay. Lisiko lelo. Okay. Uyakubona? Ngule nqubo ukuthi kaDlamini kwenziwa kanje. Yes. Ngiwo kanye lo mhambo ukuthi kaDlamini Tindwa stenda ngalendlela le. Okay. Lemikhiba lena kunaletinto lethu wena mnakethu letifaka ekhatsi kupha. Okay. Uyakubona? Tifaka ekhatsi kuvelana. Okay. Lokuthi lo muntu nangimbuka lapha ngiyavelana naye. Shengathi ngamane ngithi Okay. ngikuside ngilule lesandla. Yes. Uyayibona lefana nale. Kuva kahle mina Lento leyo wona mnakethu lokwenta nje lokuhle esiveni, kwente lokuhle kulabahluphekile, kwente lokuhle lapha. Lento leyo bhoti ngiyo kanye lena lenisela impumelelo yakho. Okay. Uyangithola? Yes. Ngiyo kanye lenisela impumelelo yakho ukuthi sijwayele ukuthi lapha ekhaya asincishane. Okay. Lento lena webe sewuyifundzisa nalabantu abakho. Generation Abantu abakho generation. bakhula nayo le. Yes. Bayati lokuthi awu lapha ekhaya siyaphana. Yes. Uyayibona lena. Kuva kahle mina. Nakhona lapha ekholweni kule tebelu lenkolo lena lesikhule ngaphasi kwayo yeChristianity. Yes. Likhona leli verse lithi give and it shall be given to you. Yes. Ene lona lichaza kahle ngalesingisi ngoba libese liya stressa lokuthi nase kubuya ngakuwe kutawucinzetelwa kunyakatiswa kucinzetelwa usho ukuthi wena nawu sithi umuntu loswele ikhona imbuyiselo yaloko. Uyayibona lena. So imikhiba ingabe ikhweshile ayikho ayikaqukethwa ngile nqubo mgomo. Yes. But lokuthi ilunga tsanza abantu phani letinto tonke leto ngito kanye tonke letitsina tihlangene tilethe lento lesithi kuwe tibusiso kumbe impumelelo. Nguva kahle mnakethu wathi lana usakhuluma la kunenzaba loyithinzile uthi nakuwo lamasiko nakuyo lenkolo the biblical belief kukhona mhlambe tintfo letentwako ngalenkolweni uma uthi uyalibuka mhlambe ngeliso le subconscious subconscious mind or aspect ngayibeka kanjalo uyibone ungathi ayendi kahle umcondvo nangala sikweni uthi uyakubuka lokunye kwako esikweni ukubona ungathi akwendi kahle umcondvo. Angisho nyalo sesakha umuntu lophumelele lakatobuka tintfo letibalekile anguye sici muntu uphumelele aseka lisiko lakubo aseka and the spiritual belief la kuso yena lo muntu. Hey mnakethu letinto leti ndo mane ngikucatsatele kancane. Yes. Labanikati bawo lamasiko especially ngibekise ngathi thina eMaswati especially bongosi. Yes. Kunengi lokhu lesinga tibuta kona thina sibancane namuhla. Okay. Ukuthi kwakwende njani naba introducer into lefana nale. Okay. Uyakubona? Lokunye sitawulawulwa thine njengami nje ngiyakholelwa kakhulu ukuthi kunelive lakamoya. Spiritual world. Yeah. Okay. Ngiyakholelwa ukuthi
kuleli vela kamoya Yes. mina ngiboni lutho. Ngiyakholelwa futhi ukuthi kuleli vela kamoya bakhona labangibhasobhile. Okay. Ngiyakholelwa ukuthi Mveli Ncandi unabo abantu labangideployile leka badeployile yena ukuthi bangivikele. Ngikholelwa kakhulu kuloko. Okay. So ke kubese ke kuba khona lokuthi nangikhuluma ngekuba controversial Okay. lokuthi kunetinto letinye lengithi nangihleli mina phase sihlahla sami kumbe kule thinking couch nangihleli ngicabangela. Yes. Kumbe ngilelo langa ngilele ngiyabhutha. Yes. Sengiyadibuta ukuthi awu lento lena ke nje vele ingenteka yini. Uyakubona ukuthi ngithi mina uNkulunkulu uphila lapha kimi. Okay. Ngiphinze futhi ngihlupheke kakhulu kube uNkulunkulu khona la. Uyakubona? Okay. Ngiyacala ngiyadibuta ukuthi uNkulunkulu ngoba bathi ukhona yonke indzawo. Ngala eBhayibhelini bathi ukhona yonke indzawo. Yes. Manje ke yini le yenda ukuthi mina ngihlupheke kangaka. Uyakubona? Okay. Uyadibuta. Uyakubona? Okay. So nasibuya la kulendzaba yale conflict kumbe Yes. yengcubutana kwale tinkolo. Labe le biblical uthi yini konje? Biblical belief. Biblical belief. Yeah, boma Holy Ghost fire ngivamile ukubabita njalo. Yeah, le biblical belief wona bhuti. Yes. Asingeke sibakhese, singabacalekisi. Yes. But nathi asitibukeni. Okay. Ngoba kukhona nathi lesithina sikwenda sesihleli sicabanga. Ngitibute nje ukuthi but lento lena iyendeka yini. Okay. Ngoba siyadilanza tangoma. Okay. Sithi associate nale nkolo yethu thina abantu labamnyama. Okay. Lo muntu ugogo wami lengikholwa ukuthi mina nakungukuthi ngigogo ukhona gogo lapha ekhaya. Okay. Nase kavalela isathu elwandle ngamfaka elwandle yini mina gogo. Okay. Uyayibona lento? Yes. Angizange gogo mina ngayomgcwaba elwandle. But nakaphuma sehamba uye elwandle. Ngiyadibuta mina ngihleli ngedwana. Angibhemi nensango. Yeah. Uyabona? Ngiyadibuta lokuthi gogo kanzi mina ngamisa elwandle yini. Okay. Uyayibona lento leyo. Uyabuya wena kimi mnakethu uthi kulelisiko angihambe ngiyolandza babe uyayaluka kaliboni elikhaya lakhe babe. Okay. Uyabona? Yes. Ngimlandza ngelihlahla lemlahla abantu. Okay. Uyakubona? Yes. Ngihudule N4 yonke nasingathi babe wafela emgwaqeni. Uyabona? Ngibuya nalo la ekhaya. Yeah. Nangifika naye lapha ekhaya sengisho ukuthi babe no ungenile. Uyabona? Yeah. Lelikhaya lengimfaka kulo babe vele uyaladi. Okay. Nakahamba uyothola lengodi lena wasuka la khaya. Yes. Uyakubona? Yes. Uyayibona lento ukuthi bese ivisana buhlungu kuphi lokuthi mina ngikholwa mina ukuthi babe vela ngalahleka likhaya lakhe. Uyayibona into lefana nani? Nguva kahle mina ke. So kukhona vele lokho kungcubutana lokudinga ukuthi vele sikupake Yeah. kube itopic yalelinye ilanga. Yeah. Uyakubona? Sisebenzise nje common sense. Sebenzise yeah. No, ukupake nje utitshele lokuthi hey lenzaba lena ayingehleli kahle ngoba mina ngikholwa ukuthi baba ngalahleka. Yeah. And ngu-applyile mina kimi Okay. empilweni yami. Yes.
ngatitshela nje ukuthi angimane ngivuke ekseni ngithandaze Okay. ngoba lokufihlakele lokhu kwaNkulunkulu akusiko kwami. Okay. Ngiyakholelwa futhi ukuthi labantu labalele bayabona Okay. bakhona. Yes. Angati ke ukuthi bahluke ngani kunetingilosi letibitwa ngilabazalwane nalamadloti labitwa ngithi bantu labamnyama. Okay. But lengikwatiko engiyayidrawa futhi inference kwakhona eBhayibhelini Yes. ukuthi bayaphila Okay. ngoba kunelivesi nje kuSamuel lapho Sawulo wafacana netinkinga. Okay. Wahamba wayoconsulta Sanusi. Yes. Yavuka lo moya wale Samuel, Yeah. the then king. Yavuka bekafile lo muntu waze uvuka uthi yena ungivuselane ngidiphumlele. Uyakubona ato Okay. consult ukuthi manje nase ngingenda kanjani. So Lokusho ukuthi labantu labafile yes. bakhona. And mina nginako lokukholwa ukuthi nalapho balele bayabona nethi asinayo le ndlela ukuthi sixhumane nayo. Okay. Nabo sixhumana nabo kuphela through labo Thokoza isikhatsini lesiningi. Okay. Nabo ke ukuthi basuke basitshela kona asingeke sathi but kakhulu Yeah. nakunendwa lemgcoka lekufuna ngiyende mina Yes. ngiyakholelwa ukuthi kwekuzila. Okay. Ngiyakholelwa kuyolala eMsamo. Okay. Imvama yemaphupho lengiyobuya nawo ngale atawuhluka. Okay. Awafani nemaphupho lengiwaphupha onke malanga. Lokusho ukuthi kuzila wena mnakethu. Yes. Vele kukhona. Okay. Now uthi wena nje uyahamba uya-interview uyazila nanabo labo bayazila laba the biblical Biblical believers. yeah Yes. bayazila nabo. Kunjalo mina ngithi Yeah. yazilwa vele Yeah. enkolweni. Kuyazila. So asikahluki kakhulu nedingi lokuqwayana nje ngoba ngiyise emuva kadzeni kule Old Testament Yes. wena nje ungumuntu kaTane sobo ungangeni etempelini Okay. kumbe usonzele ku-altar. Okay. Bo wendani na uyovuma tono takho noma uyobonga noma uyoqela kuNkulunkulu. Yes. Bo uqela umpriest nabo laba priest bebahlukahlukene bekunempriest ne-high priest Okay. nalokunye lesingakwadi. But ke na uya lapha bongasonzeli lapha boqela lo mpriest ukuthi ayokuqelela kuNkulunkulu Okay. ukuthi mane akuqolele letono takho kumbe akuvulele lendlela. Yes. Umuntu lomnyama nenkolo yakhe kude lapha mbuke khona ngoba naye umuntu lomnyama bekaba nemsamo. Nakaya lapha emsamo bekana lenkolo umuntu lomnyama ukuthi gogo ududane naNkulunkulu ngoba salele ungimoya naye naNkulunkulu ungimoya smart. Yes. So nangiya lapha emsamo ngithi mine ngiyothandaza. Angiki uyothandaza gogo. Ngithandaza uNkulunkulu. Yes. Mveli ncandi. Khona lapha emsamo. Lapha emsamo. Nangithandaza mveli ncandi ngithi hey Nkosi. Hey ngiside. Uyakubona? Yes. Lenkolo iba nalokuthi bogogo njengoba badudane naNkulunkulu. Yes. Ku spiritual realm. Yes. Batangicelela kuNkulunkulu. Okay. Uyakubona? Amana ngivele ngoba ngiyadi mina ukuthi nakukhona lokungangihambeli kahle noma tinyembe dabo ngingadiboni but bayakhala neda ngikhona ukubabona ngikhona ukukhuluma nabo. Ngoba wona mnakethu kubaleka kokucondzisisa indzaba yekufa kwemuntu ukuthi afile loyo muntu ikhona indlela ye-communication kithi thina lesiphilako si-communicate nabo. Ngicabanga ukuthi idzingeka kakhudlwana le-clarity kubo mhlambe the biblical believers ukuthi bayiconze labakholwako kuJehova simakathe kuthi umuntu alele uyavuswa njengoba uyilandze eBhayibhelini. Ikhona nje lenye indvodza phambilini lengibe nayo la studio ithi yona bantu banemkhuba okuhamba balandza ticajane emathuneni
bahambe botifaka emakhaya tibuye tibacake tibabangele inkinga. Uyavisisa? kunjalo. Mina-ke ngiyati ukuthi labogogo laba lekukhulunywa ngabo bogogo dinyanga labo Nyankwabe ukuthi kunemikhiba labafike bayende emathuneni bakhe mhlambe angati ngekukamoya leso silwane le batakunika zona bathi sitakunika imali uhambe uyohlala nasendlini singasuye lo muntu lekunguye yena mhlambe lo nga communicate naye lo ngibaba wakho mhlambe noma ngima kwakho noma gogo wakho. So indzaba ye bathi ngesintu kuphahla. Uyavisisa kuthi bona bayibona isono indzaba yekuphahla keje kuthandaza kungasiko sono kanako kuthandaza nokuphahla mhlambe kuyinto yinye ngesingawe ubacondzisise uthini mnaketfu. Mnakethu mina ngibona ngathi leyo vele uyiphendule kahle ngoba umthandazo Yes. sicelo Okay. i-communication ayikahluki kunalokuphahla. Okay. Wena ungayongena emsamo uthi uyophahla unganando lo yoyiphahlela yini ngoba kwabona labo emthandazo Yes. noma bona sebamane bathethise uNkulunkulu esikhatsini lesiningi Yeah. bakhuluma into etinenga into yinye kanengi uyabona. Yeah. Yeah uyabona but-ke injongo lenkulu kuyo-communicator nasimakazi Nasimakazi. uyakubona nasiya lapha and vele sonke sibantu siphila ngokomthetho bekufanele vele noma ngabe ngile forum Lo msamo ube khona. ube nayo indzawo lapha